Bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Sumbure mu kagari ka Kanazi mu murenge wa Nyamata bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke gishingiye ku nzoga z'inkorano zicuruzwa muri ako gace, aho bavuga ko izi nzoga zinyobwa n'abantu bamwe na bamwe bakarara barwana, abandi bagatera amabuye ku nzu z'abaturanyi babo bigatera impungenge aba baturage bahatuye. Kazi mu bibazo byinshi ubona harimo ububare bw'inzoga zitemewe z'inkorano zitwa ibikwangari, barara banywa ukabakeraho, abandi bari mu muhanda barwana, mbese bakora ibi byose basambana, abagore ingo zabo bagataha saa saba bagataha saa munani. Uwo mugabo bica mu mpaka baramunaniye, iyo asinze barwana ubwabo ari abasinze hano mu karitsiye. Hari n'abatera amabuye ku mazu y'abantu hano biryamiye. Watariye kamujarangura ubwonko n'amaraso, agahita aza akaryagagura uwo mu rugo. Ye niko nabivuga rwose, niko nanabirimba. Iyo babinyweye si ibiyobyabwenge, ni ibiyobyabwenge. Ikindi n'izi nzoga ari izo nzoga z'inkorano ari n'ubuke. Abaganiriye na ATV batangaje ko babangamiwe n'uru rugomo, basaba ko inzego z'ibanze zakomeza gufata ingamba zikomeye kugira ngo iki kibazo kirandurwe burundu. Bavuga ko nubwo hari abagira uruhare mu gucuruza zino nzoga bajya bafatwa, nyuma y'igihe gito bagasubira muri ibi bikorwa, ari nabyo bikomeje gutuma zino nzoga zidacika. Mwadufasha mukareba izo nzoga z'inkorano zikava mu karitsiye. Abagore barara bagenda bakirirwa bagenda, baba bameze nabi rwose. Ibyo birahari hano muri karitsiye. Oya, nibo bajya kudurumbanya abaturage. Ibyo nabyo ni umutekano muke, si mwiza. Ni uko mwaducungira umutekano mwebwe abayobozi bo hejuru, mukabwira abo hasi bagacunga umutekano neza. Ni ukuri abayobozi na leta byarabananiye, barafunze, bashyize mu magororero, barabafata, bamara kubafata tukajya tukabona baje, yego ari akanyafu babakujijeho, ariko ntabwo bicika, uwo muco ntabwo ucika. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kanazi yatangaje ko kino kibazo bakizi kandi bafite gahunda yo kugihagurukira. Yemeje ko hari abaca mu rihumye ubuyobozi bagasubira gucuruza izi nzoga, ariko ko bagiye gukomeza gukurikirana kugira ngo iki kibazo kirangire burundu. Yego. Aho mwagiye kuko ntaho nzi kuko akenshi dukora ama operation yo kuzimena n'abantu bagahanwa, kuko n'inshuro nyinshi bahanwa. Ubwo rero ntibyabuza wenda ko hari ushobora guca muri humye umuntu akaba yabikora, ariko buri munsi n'ubu twari turi muri operasiyo yabyo twayizindukiyemo. Ni uko bitemewe kandi ko abategeka bahanwa, kuko rwose byo tuhangana na inshuro nyinshi byari byaranacitse. Ahubwo nta izi hari aho mwagize neza mu umudugudu mwaba mwarasuye, ntabwo namenya uwo ari wo, ariko ikibazo cy'inzoga z'inkorano zo cyari cyarakemutse kuko twashyizeho inzego zibikurikirana umunsi ku munsi. Aho bigaragaye uwo muntu ahita afatwa agashyikirizwa inzego z'umutekano, none agakurikiranwa binyuze mu mategeko, kuko hari benshi banabihaniwe banafunze. Kuri ubu abaturage ba Sumbure barasaba ko ubuyobozi bushyiraho ingamba zinoze kandi zidasubirwaho zo guca burundu inzoga z'inkorano zikomeje guteza ikibazo cy'umutekano muke. Nubwo hari intambwe imaze guterwa mu guhangana n'iki kibazo, haracyakeneye ubufatanye bwa buri wese, cyane cyane abaturage ubwabo, kugira ngo ubuyobozi bubashe kurinda ituze n'umutekano w'abaturage bose. Sekanyambo Jean Damascene, ATV, mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.